tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule Republic TV lam chuan CBI 10 thu an zo fia chuma Sushan Singa chen pui Siddharth Pithani in puana hai chhuakin Siddharth chuan a manager hlui Disha Salian a boral ti asiat khan Sushan chu azam ema anun nakha lo thon oma omve ngain tha kani ve don ti asoya ven himna adu thu asoibok Sushan Khan Disha boral ni June ni riata thil khendan dik tak kha asheveka chu wanga Disha boral ruala lomang angve ta mani ti ina soi Siddharth vek hian hun masalama khan Disha boral ti asiat rual khan Sushan chuan a hard drive fa thil omte chu delete sak vek tura ti thule aruma po mungam lovin ria pui tura angin thute alo soi to bokani hei baka hian Sushan chuan Disha boral ti asiat nu Juni som pakhat le Juni som pathum inkar khan mi chi sang bia in anun na achan ve mai a hlau thu ashil lombok ni in Republic TV te chuan an tarlang heng soi neu top hlei theilo awanga CBI lampo in Disha Salian boral dan kha an chui tel vele to ani kha Disha thona cornerstone lama CEO Bunti Sachdesh le Disha Ichian Uday Singaw report thu zo fia an lo ni to ani aboral lai in omve apasal hwal rohan rai ero thu zo fia ani ve lo thunga kauna an pek ompo sha tur omlo hetiang ani ta ka chuan Sushan boral na le Disha I boral na hian inzom na engi motak ane ngein arin omhle ani Shekhar Suman po in Disha Salian boral na chui chwa phot chu Sushana boral dan sha thei dan cha bi ani thil dang chu da cha in hemi zone che hi CBI lam chuan boipui ri se adu thu asoi bokani BJP MLA Nitesh Rane chuan thil khendan ti hian asoya junior zan khan party a oma khamuna khan mithil ti thei tak tak ten Disha chu an kawa adu dan chu ani lo ma se akal ta thawa khamuna khan Disha I chunga thil chalo tak enge mo athlengani ti chuan an in malat lama akir tangala Sushan bia in thil khendan kim chang ashil veka Sushan chuan ria ashil vele a ria ero chuan Sushan point engkim asia thu party nalama omte chu ashil tahlewa ti chuan in a thlen chuan a pasal hwal rohan rai po alo oma enge thil dang kan siat le athi ti ani chuwangin CBI te hian kong dik an zo mek ani tin Mumbai police te hi June ni riat le ni som pathuma thil thlenga inrol million te hum him tu anni hei hi politics sa inbe na lamani lo kumno pangte mi pahni chu rin hlel omle fel hlel takin an borala ti chuan CBI telaka kathu siat angshil hi rampumami ten thudik tak an sha theina tur thaberani apasal hwal rohan rai hian za in engkim asiat karingbok ani silo chuan tinge a big bow char tinge abial nu kha mani in that ani lo ti talpo thu chwa anei velo tinge abial nu tla ka changa minute somni panga vela cha atlak na hmuna azuk chuk ve chau ani hi ama thu in CBI te ma ain puang lawani po in ani lam hian thu zo fia turin kawvero se junior zana thil khendan kim changkha ani hian ashe chiang don lutuk chuan junior zana thil khendan le Sushana boral ma juni som pathum zana thil khenkhan inzom na an nei bok ti ina soi chu wangin Disha pasal hwal rohan rai tan hian Nitesh chuan Union Home Minister Amit Shah hna ven himna dil sakin lekha athon nge ani a lekha chuan Mumbai chwa santir tu emo an omanga chu wangin aron let ngam to lawan yang ani chu Mumbai a himdam taka aron kir le theinan le athusiat angte CBI ma apuan theinan ven himna petura ngenin anni pahni boral na hian inzomna anei tlat thu azeptel bok Times Now in Sushana Farmhouse a nathok Reyes an komna tharbera chuan ani hian Sushana Farmhouse a chuan ruihhlo zuk chi lamte chu somel hau kiple showik ten an zial chin thu te asoya chung khat po in chunga lu thuta chuta chuan somel hau kip chuan dokana chuan sarang chunga thil hring ngal baka vaihlo le inchi lamte chu alo buai pui ni in asoya chuti lain chung ang lakhom tura anti ngai lo thu te baka ria ero ruihhlo nen in nam hnoina nei oma a hmu ve ngai lo thu asoi ani hian hun masalama khan Sushana uiziate Sara Ali Khan nen anin karte baka Sushana ui Rottweiler in kolmek te chu adopt thei anni tak thu te alo soi to ani kha hetiang hian soima se Sushana manager lo ni to chin ankit acharya ero in
a boral ni achang khan ma ni in that nilawin tha ani ti ka soito sushan khan ruihhlo a khoi ngai lo ruihhlo hian a thil tumte apui tlin tir theidon lawani ti shechiangin a hmuchiang bok ti in achang kho ve hle ani kautlang e tim lam chu kan buai le tanak mai abial nu le aina nathokten ruihhlo in nam noi an pu sushan hian ruihhlo khoi ngai lo ti a thlawang hau tu po anei nga ve viang thawani ti chuan kar masalam khan riate unaw bel dilna chu session court chuan a hnol sakta ani ti kha kan cheu ome khami chum khan riate unaw vek hian kar thar tun kar lama hian Bombay High Court lama dilnan thlen le don ni in media te chuan tar langa hemi chungchang hi an ukil Satish Mene Shinde chuan bel dil chuan man mo lo thu le an dil huna chuan an dil na application po tlang zar ani tur thu asoya heti la hian Times Now chuan riate unaw hian ashan pa a bel dilin nimin September ni som paruk lam khan an theluta ti chuan vo in September ni som pasari lam hian hearing nei man an rin thu an tar lang thung hei ba ka hian ria in NCB te ma a Bollywood chunga ruihhlo in nam hnoi hming apuang ni a channel lian tak tak pahni ten an tarlan telzinga mi Rakul Preet Singh chuan media ten INB Ministry Guidelines palzuta an rin thu thurin tlak lo le dot manga anti mual phawa wangin Delhi High Court lama vo in September ni som pasari lam khan complain a thelut vele to bokani nimin September ni som paruklama NCB ten zo na zo turan ko Shruti Modi le Jaya Saha te chu thu zo fia man nilovin an hotir le ri ni in KPS Malhotra Deputy Director NCB chuan a soi achan chu Special Investigation Team zingami pakhat chuan COVID-19 shi aveiwanga ni chuti line media te chuan Sushana Farnu Priyanka Singh le apasal OP Singh te chu NCB lam hian thu zo fia an tum ve bok ni in an soya Afarnu Priyanka hi hun masalama khel lo hat Sushana tana Dr. Rona rala changa damdoi lo cho tu kha ani Sushana boral lima king of nepotism ti a huat ron le doron lo tak Karan Johar po rei fe thoma dai nu in ahming lamrik vele angai ta achan chutun na hian kumsang ni som pakolama Karan Johar in aina party a huai hot na video chu rondar thar le in he video a hian Bollywood town celeb Deepika Padukone Ranbir Kapoor Vicky Kaushal le midang te chu ruihmel se tin an langa hei wang hian ruihhlo party ti in sela lo hle a hemi awang hian Delhi MLA Manjinder Singh Sirsa chuan chu hmuna om zong zong telaka chuan complaint siamin Rakesh Asthana Chief NCB te chu mu in mala turin angena hei hian Sushana Kheisa po pui thei nge in a be seibok Sirsa vek chuan he viral video awang hian August ni khat sangni som pakolam khan Mumbai police nena complain alo siam to a anor ngial po in Mumbai police te chuan an chui du lo thu a soitel bok Yuvraj S Singh actor le producer po in Bollywood party ya chuan ruihhlo chi sang sang te chu a hluar hle thu asoya Alice zinga po Akshay Kumar ti lo chuan angolan veide uvek thu soin ani ngei po ti ve tura an nor lui thu le industry a tatlum tur chuan ruihhlo khoi ve thei chu apoi mo hle thu asoitel bok John Abraham po in mitam takin an soi Bollywood-a pon lammi te thliar shan na chungchanga angai dan chu soin ani po pon lammi ani thu te chuti lain achunga mi zong zong an that uchuak tho thu te soin an zawai chuan an thavek lo ni mai theya ma se chung te chu khoya po an om ve vekalom ti in thlarna le in ti bik na chu ala experience ve lo thu asoi heng zong zong kara hian mi pui sang ni zanga ba ka film lama hu hang nei lian tak tak Sonam Kapoor Freda Pinto Dia Mirza le midang te chuan open letter in choma sign in anni chuan Sushana case pia lama media ten ria le achung kwan zuina satzia le anti mual phona zong zong te chu an du lo thu an ziaka an le kha chuan Sanjay Dutt le Salman Khan case ang khan he case a po hian media ho hian ria chunga zangai na lantir ve turin an nge na an na thu thar la khoma puanzar na chu thok mai turin le mei che pakhat ringot ve lova news ve zok turin antibok hele kha hi feminist voice blog lama tarlan ani Kangana Ranod Mumbai lama a omlaya Central Sarkarin Why Security an pek chungchang chu Kunal Kumar chuan engtin nge nang ang nuchak le Why sen hian Why Security inei thei idu dan anga inuni man na hian anni ho hian an veng che ani lo mo ti ina chala he athu soi hi Kangana chuan ramtan enge moti nei ve photla ti ina chang
kan gana vek hian a office an ti chiat sak chung changa Bollywood taw na mi te ngoi thap thei chu makati thu soi chhuaka tuna hian a unaw pa te in neina awangin an khwa Manali lama omle mek to in Mumbai a let le thuai tur thu le tu man aka an hup sak theilo tur thu a soitel bok hei baka hian kan gana chuan Sushan le Sara Ali Khan in chentir tu po Bollywood million ho an ni thu te Kareena Kapoor po khan Sushan chu Sara ngai zong atan adu lo thu te soin an ni twal tha mang ho hian ke ngei po min bitumani ati Sushana postmortem report li achul dangte zir chiang tur aims team te po in he kheisa an thutluk na chu kar thar lama khian CBI te kuta an pek to tur thu Professor Sudhir Gupta chuan a soi an report chuan zo na le rin hlel nom thei ang zong zong te ati top nge yarin thu le nima sela puanzar ero alarim lo thu a soi Anni team thutluk na hian ngonga nei thui viawin a rin om a chan chu medical report thara po hian mani intilumani ti an fin fia le hlawani chuan case hian zuilama pan theina chen sa sang hle ome chuti lain hun masalama khan anni team te hian tual thana ani em ti lam hoi zonga endik na te po uluk taka an kalpui tur thu an lo soi to ani engpo ni se Sushan Singh Rajput boral dan chung changa thudik tak chu aron lang thwai tura be seila acha ome ole tun chumatan chuan khati chin kha kan ban phak chin thuthar omang ang kanon ti chwale thei chin chu nile ri mai se he thu kan bua sai nulama thuthar omang ang te chu video le peka in lo chang le cheu don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mu tui vek ule